komandiraju. Ne. Ovi ti vole biti kontrolori cijele situacije. Zato ja ne znam kako ona Željka Antunović, gospe moja, kako nju slušaju svi oni, kad stanu ured, pa ona ispred njih, oni kršni momci. Ko zna što oni njoj u stvari za leđa govore, ali neću o tome, to nije moj posao. Jer ja znam, ima jednu susjedu, ona je dirigentica, maš onim štapom, orkestrom. Neće niko da je svira. Govori, mi ćemo svira kako mi hoćemo, a ti ajde lipo doma mužu, pa ti maši s tim ščapom. Ozbiljno, ne vole ti to muški, ne. A vole stvoriti u ženi taj osjećaj da bi ona crkla, pukla da njega nije bilo. Eno, oni meni moj govori. Znaš šta, Koge, ti si bila škovaca, niko i ništa dok mene nisi upoznala. Ja sam Marka, znaš šta, tebe bi kontejner skupija da nisam ja. Ja njemu govorim, a nemoj, molim te, šta bi se ti name zalipija da nisam ja bila kvaliteta koja se vidi i čuje. Ti si mene uništija, ti, a ozbiljno ja vam govorim, ja ne znam ni jednu žensku koja nije u braku propala, A znaš šta bi ti muški tili? Oni bi tili da se ti njima diviš cijeli život. A Bože moj, ne možeš ti biti slipica cijeli život, a jedan put se moraš osvijestiti. Dobro, kad si zaljubljen, nema ti veće budale od zaljubljene žene. Aj da bi se zaljubio, moraš idealizirati svog muškog. Moraš u njemu gledati nekog Don Juana, Nobelovca, genija, šta ja znam. A to ti brzo prođe. A ljudi, pogledajte objektivno, i najskupljim i najljepšim po stolima divište samo jednu sezonu. Ali razlika između muških i cipela je ta šta cipele puno lakše promijeniš. A šta su škrti, gospe moja, meni boje se za svaku kunu, a od žene bi odmah uzeli. Ali ne bi htjeli da ona izađe iz kuće i da radi. A vidi, majke ti šta su pametni, a ne može biti da ne kažem šta i pošten. A oni ti vole imati obrazovane žene, nije da ne vole, ali puno više vole da žene rade dobre sarme. Zato svaka čast onom Arsenu Dediću. On je lipo reka, čuješ, ja se jesam zaljubija u svoju Gabi, ali ne zato što ona lipo piva, nego zato što je ona, brate moj, dobra majka i domaćica, od njenoga pivanja ja nema ništa, a eto čovjek pošten pa prizna. Da je mene ljudi pitat, ja bi uvijek prije izabrala da bude jedna sekretarica lipa nego neka šefica. Ma sekretarice, to su ti prave šefice. A i oni Giorgio Armani je reka da su najelegantnije žene upravo sekretarice. Ne glumice, ne pivačice, nego one. One ti znaju. Sve ti lipo dobiju šta hoće. One su ti kontrolori situacije. Malo ti ovako, samo izbace ovu nožicu, malo mahnu, vrte se na stolici, lakiraju noktiće, a šef donese lipo parfemčić, putnu kartu, mudantice, ređipetić, dobiju sve šta hoće. Tako pametne žene rade. Kontroliraju situaciju i budu prave šefice, a glume kada nisu. A ne bi ni volila biti kao neka superiorna ta šefica i to, ala ona Carla Del Ponte. Ma se vidi, a nju onako strogu, mrku onako, a i ružnikava je, brate, kad pogledaš. Ma ne vodi računa o sebi, ljudi moji, ma niti se ne pituraje, ništa. A vidiš mene kako ja lipo. A u stvari, nije da sebe falim, ali ona se, brate, sa mnom ne more miri po ničemu. Ja me privlačim muškarce, a ona, brate, odbija, ozbiljno vam govorim. Ja nisam čula ni jednog šta je reka, ajme, meni šta je ono, Ali ljudi moji, i neki nju zovu i buldog, ali neću vam o tome govoriti, nisam to tila reći, samo sam to tila reći ovako. Da pametne žene, one su prave šefice. One dobiju uvijek šta hoće i one komandiraju muškima. Zato se ne kaže uzaludno. Iza svakog uspješnog muškarca stoji uspješna žena. A ja bi još tome dodala da iza svake uspješne žene stoji neuspješni muškarac. Jer da je muškarac bija uspješan, a onda žena ne bi imala bome potrebe da radi i da bude uspješna.